Hello friends, welcome to my vlogs video. Te kadai kesin ke banengkong ke ba mentah kesini bangayo ban le yak tingka vlogs video. Te perlok nangai pin pe yai sa ban nga mentah sepang mo namar ngadon sini seklau wan kejur te alih ini yai lang ban nga ini kejur di camerdo di jaran ingkai ket bayo. Te ingin senangi pe ikini video kada tu bekut kan kejur ayu mayo mah. Mentang adon sini seklau sampai di jamar dok mah yon em oh ni gue ngalah ya baik jamar dok ini em ini oke bun bati jamar dok sini baik niru ani belum apa belum ada lila la lila 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 la lila ti perlok mapiru ngai pis ngotenat baban yo sangkai kumni seklau yo kai jamar do ai la lila 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 la lila tang kendiat mah tang kendiat 6 minit melayo te kowe ngakwa ban ong ipi ki perlok kaba pi ke jamar do seklau wat nom ti nadu nakithit nadu na telong kai bek ni rup layo ban bam te lada piti no nadu na telong pat nduk jaj na mah nom yo shu nom mi shu mar da kaba pi itu kithit sepok kendau un sami biang kamol lada puan biang hakoi kapor ban wat yaki jamar do na kejuk ke jakaru bidang la ban yo biang namar tu kithit kin sa seilung biang da ki wei pat isla ki bat mai ting ne pisudu bai kata te yang ini le unta ting ini wat biang mah ade baik mulai kini kisah pi nam dengan kain nak suara kini kisah yang sawat juhur biang sepang mah kini kisah pi kipang mah kini kisah pi nam baik itu turu don kam selor ndai ani lek pun yo kini kisah kain te pia kot so yu perlok tu ni mah sa komen saki
video cho ngắm à thì mình tăng đằng khách nói cái kia sợ terlok kini mah kisah pinam wow Sama,